Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija je studentska organizacija koja organizuje simulaciju rada Ujedinjenih nacija. O tome nam govore Marija Kuzmanović i njeni sagovornici. Marija, dobar dan. Izvoli. Katarina, dobar dan Mirko i naravno dobar dan svim gledalcima jutarnjeg programa. Tako je, Beogradski međunarodni model Ujedinjenih nacija zajedno sa Fakultetom za diplomatiju i bezbednost ove godine organizuje pripremni seminar za sve one koji će na samoj konferenciji imati priliku da simuliraju rad Ujedinjenih nacija. Ova konferencija okuplja studente iz zemlje i inostranstva i omogućava im da kroz razne diskusije, debate i razgovore pričaju o najvažnijim globalnim, ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima. Svakako više o tome čućemo od naših današnjih sagovornika, profesorka Katarina Šmakić. Dobar dan. Koliko je za Fakultet diplomatije i bezbednosti ova saradnja značajna? Prvo da vam se zahvalim što ste prepoznali značaj ove teme, pogotovo u vreme današnjih geopolitičkih previranja. Fakultet za diplomatiju i bezbednost je jedna renomirana institucija visokog obrazovanja koja već decenijima školuje ovaj kadar i upravo upućivanje mladih ljudi u međunarodne procese kao i zapošljavanje u institucijama od značaja je fakultetu prioritet, te smo mi prepoznali ovu saradnju sa Beogradskim međunarodnim modelom Ujedinjenih nacija kao saradnju od važnosti da naši studenti zaista steknu znanje i veštine koji će im sutra pomoći da razumeju procese. Hvala vam. Kad smo već kod samih procesa, Aleksandar Ristić reći će nam koliko je važno zapravo da mladima se prikaže kako zaista praktično funkcioniše rad Ujedinjenih nacija. Sam BIMUN jeste simulacija rada Ujedinjenih nacija dostupna studentima i srednjoškolcima kojima omogućava da jedan praktičan i neposredan način se upoznaju sa aktuelnim globalnim temama, ali i da nađu potencijalno rešenje za njih. I naravno sam BIMUN razvija veštine javnog nastupa, govora, akademskog istraživanja, ali i pregovaranja, što je sve važno ne samo za razumevanje sveta u kome se nalazimo, već i za njihov dalji profesionalni razvoj. Meni lično je BIMUN zaista jako mnogo pomogao da razvijem veštine koje su me na kraju dovele do toga da postanem omladinski delegat Srbije pri Ujedinjenim nacijama. Danas je sa nama i Aleksandra Mosurović koja je već učestvovala na BIMUN-u, a takođe posetila i glavno sedište Ujedinjenih nacija. Aleksandra, recite nam za početak koliko je sama konferencija bila značajno iskustvo za vas. Pa znate, kada ste student Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, da imate stručne predmete i učite i o diplomatiji i bezbednosti i o komunikaciji sa divnim profesorima koji prenosi neko njihovo lično iskustvo, dobijete mogućnost da kroz ovakav vid saradnje svo ovo znanje koje ovde steknete primenite na takvim projektima kao što je model Ujedinjenih nacija, budete ponosni na sebe i na sve te mogućnosti i sve te prepreke koje ste prešli, možda i u borbi sa sobom i jednostavno i sam posjet glavnog sedišta Ujedinjenih nacija i to neposredno upoznavanje sa tim međunarodnim svetom me je stvarno prvenstveno kao osobu oblikovalo. Moram da vas pitam koliko je potrebno temeljno se pripremiti za ovu konferenciju i kako izgleda sam proces pripreme za učestvovanje na ovakvoj konferenciji? Pa sami delegati prvenstveno pri samoj prijavi biraju temu koja njih interesuje i onda nakon potvrde da su primljeni, da kažemo da budu budući delegati, sami istražuju temu, takođe od organizatora dobijaju glavne informacije koji su im važne, takođe i samu proceduru dobijaju, šta ih to očekuje, kao što znate organizuje se i kod nas na fakultetu glavni pripremni seminar, tako da delegati ne moraju da brinu, imaju dovoljno vremena da se pripreme. Hvala vam svima na ovom razgovoru. Svakako, sama konferencija traje od 25. do 29. marta. Marija, hvala tebi i tvojim sagovornicima na svim informacijama.